Kaba angnut UMLA jongka mohti constituency uba Charles Marngar ban penbha bahagi kam jolekai hapok ke constituency Chunghiu kedigawai na kimat kibau niu nong mut kemat pajba na ribhoi percang bah ukat bala ban trisitom bahagi sembla nong jolekai. Ha kawai ke program kaba nang menin kebau niu nong mut kemat pajba lei cimbenta u ban penkut penwai ya kaba jok kencat bol ha chnong sabuda ong u ban nang la cucu bacilum cilang ya ki sembla nong jolekai du kawai galan kaba kata dei kaba cicine ne thauno ya ka kenhun bha kaba jolekai kabala pen pertik UMLA Kenga Border Area Sports Association right nong tung kaba che cipen jasno bat ka RBDSA lane ka RBMSA bat la kani ka kenhun ki sembla ci jok ki ban mut khmat ya ka than chong hi cha ki lumpung bahe hapo jela haba UMLA perchangu ban kerli lagi tegi semla ke be hadu khat phra terli ki sports club chonggi khat phra terli ki chnong ki be ha chnong khapon ha ga jaka ban jubam ya ka bakerli UMLA ki tegi sembla ya thap kiti ki bat ya ken hoi ki namar bakmen palat ki bha ga tegi bathmu unong mut khmat paiba ka mohti constituency late hi chim ki karai bahagi ni ki ar laisngi banwan thauno ki ka kenhun bachijit no ki nong kit kam bha ga tegi kenhun thamai ha chnong khapon bat nata ro UMLA terwa u hahiu ban man khenyu advisor thnang bachi khamla ban jachan pat ki sembla khapon job phai ha ga bakan chat bol de kamni longka khat phra terli ki sports club wan chimbenta gi ha gani ke jingjo kan chat bol taba ar terli ki sports club bapoi final tedei ke madan umwang bakasa buda ha ga bakut te job gasa buda ha ga madan umwang ki job te ai gilak pisa taba air ka kom namar ke batemu de ke lumlang hagi sembla nong kencat bol Hakani ke turnamen ke Amat bagdai ke final telah kerpat ya bro sin kami yok jempi ya la ya risa da ke embrom emokor nang bagdai ke program final football mata ka janmit kan long ke ba shongshit bar kalok ba itunat ke ba ipu iping ke bayar katbor do kata-kata pada kini ki atli ki tim kepala poi ke final termen skem ba kini ya penek la ka blok kono sit ko juki ba kini yo ban kur ya kata first referee the referee lawai second referee Baki Walarpi ha referee Julius Lensiang. Ini kidai ki nong penyat ya kenika giem apa pedang medan mentah. The Border Area Sports Association. Right nong tu. Ngin form no ngin lagi nong kit kam. Pat man law snem ngin pulong the tournament ke bahe. Ke ba pro khat prat ligi snong ngin pulong the border league mo. Banyele kai tang ma phi ha border. But na gini ki khat prat ligi snong ngin select away ke team ke bakla. Top ngin select player ngin shim nong tu
but nang di pinsami let's say ngila bab affiliate but kariboy mengi sport association lane but kariboy district sport association but hangtu nginyo bani shimanta ban mikmat omtang hapo riboy ngai semano ban tip katpoy kapor ba mangina po border area ni mikmat sudu state level tu tip ikon samla biso habna emi kata ay ngalong advisor mga nangilong meeting ini dan lang ibiang lem menginform no daga border area sport association but kani ke border area sports association right nong tung baro khat pratli isnong idei ban yeso idei ban register but kani ke association kenang ba manlau snem ngiyo ban pulong di tournament ngin sejit kamadan hangno bangin ye lekai but ke final hangno ngin pulong let's say sisien kesngi ladon kamhi ban penuan yu kejat minister sikini ke area ke jongi but kata ke kalat ke kebu naga benda jongpi nama nyempat juk hamyo dengan kerpat YP baru di sports club asbit dalawai kini program ngin sei kendo ngin sei shong batpi dekat do ngam muslim shu nomor kapor kamsha la jan sipsi sbit kemyo la kai shu isang adon shibun ki ai ban keren khatu aku ban kerpat YP tang kini kowe ngim hakijuk jong ke mobile phone kijing jot jong kari ke jong kalau banjir ro lengba YouTube lengba di social media. Wain batay ukren na kumway, wain batay ukren na kumway, wain ukren na kumway. Yan ngin ngit, tikteng habala sngap ngitung ngit. Tika ino mo ang ipitang gawin, hi kibasyang haporta paro. Day ban long bril basta. Day ban long gibril basta. Papinom saya lam bakalang no no. Namar menta ars nem siteng bangalong MLA. Ngayaksan em tajong pipisyong sok. Atwa banong ipi pa pihap manusia ba dan gibriu le se kiban shuan rong klumar kiban wan ha yalam bakala ipi pinsong shit kata kamlo na kata daw atwa banong ipi tong long gibriu kibo siar ilong kibo start but shwab ngin rai kano tongin na perkat tongin na pusan na kabanta kalaway jong katong magthan gidun